Jena ntugwa ebyina amarwaro embazi matujanguteri panado mbanza bakushabe sente. Sylvia Nakwasa urukurira ekitongore kya Forward Forum for Women in Democracy nagira ngo abataka ogwejumbiro mu by'ubutegeki nicyo kiresiriweho imihonda no mu maka ahabo kuba obwire wingi n'abana bende byabusha kuba ntutunga kandi tukabutungira busha mwe nahabwenki bakugira ngo irokoze kuri yoze kucebeza rero akeza kucika akagira tareta kasente nyo nkuhereze kiwanuza kuko Ombazi ogwabara karota katire sente kokoza kutaye sente gurgahi wono ntwenda kweza hwecho korabiro mu ryogo muri ogu yayongere yagira ngo enshonga y'abakazi abari kushura sente bari kuza kuzara ahirwaro rya Kasambya nabagimanya kandi bariyo nibataho buriyo kamuru reportingira ngo abacara bariyo no batonzya ngwirwaro rya Kasambya omukazi ori kuba naza kuzara ari kushemezibwa nahe mutwaro 20 hati omuryecho nabakansala nibakimanya abembezi bitu abaha district mwenu bakashitama nabo bashitama mu nchiko zabo bahinguza ngo buri mushahox nibaza kumukora uniform erwizina ri yo kuba raheze kushaba esente za graves baheza kushaba esente za pamba ojiroto mushaho Sylvia yanshabaki esente ori chairman w'entebe ya kashatu nzere kugonzaga kandi we yashaba bataka kugumana bahayo ebiri kubateganisa na munonga embyamagara ngeri kudwaliro lino mbasaba mutu w'eki report nafe tugezeeko nga namwe bwe munatuwa maki amawulire kyembasaba kale kusaidi ya government buvunanyiza babakulembeze okukomya omuzego buli wenguzi eri abantu bafa balonzi ogu yayongere yagira ngo iki nicyo kiriza kumaraho uburwenguzi mu district ya Lyantonde hamwe n'ihanga lyona kubanga mwe mu report twagenze kudwaliro bweriti omusawo natujja ko sente ngatafuna omusala gwe nokola obuvunanyizibwa abo ng'omulwadde obanga omutuuze n'otuusa report kireri akulira abakozi okugoberera ensonga eyo nibayimiriza siga buli mukwatako buli mukozi namukwatako cyane bale kikoma mu gwanga lyonna bamwe omubataka nabo borekere bizubu ebi barukurabamu na munonga ebiyombe butegeki madamu nani naka ekindi atwantulya na gamba bururo bwa special interest groups hato bururo bwa RC nanye kanda biro ho mwebembezo sanga ntiyama nemye kunkandonda amakuru gacho ntintine buhereza bukora ki baburondo bururu buguma umuguma ho mujabebembezo nkamutakumenti mukora ki mukora Bagaruka banyangunze gore mbazi bagiri bandagira harya kadirisa kanatancheni kadirisa omukazi yanderesa atakatantakeri Engineer Cheswa George nawe yashaba bataka okurekeraho kuta embazi mu nyanja ya Kacera ekiriyo nikimara ibyo buhangwa cyamanye nti wano tujja amazi no nyanja tufina abantu abalibirako inga bakozesa eddagala baze tuta pesticide mu kizungu so twaganye okwatakana n'ebyali biranyi wano ne farmers amazi tusubira amazi gabwe tugenze wano tukendeeza okulima kumpi n'ennyanja kubanga tuba tunoona amazi gaffe gatete bakugatwiti aba omukushemesa abatakaba bayiro bakwatanise n'ekitongore ky'amizi hamwe na abari kurura ibyo buri mu district ya Lyantonde kandi aba bari yo muhururu yo kushomesa abantu okwerinda byabusha bakebwe ntunguka amaka gabo kandi no kushomeswa habirkuretereye intunguka netebe zigende k'ibikopo byatike mwene awa Sky TV ya Genshonga ndi Job Kato mu Lyantonde Omugande hagutwenire